Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu minta tabang kepada semua guru dan para pendidik yang bersama dengan kami pada ketika ini. Saya Masrul Faiza binti Masnan dari SK Melawat Kota Kinabalu Sabah akan menjadi moderator anda pada petang ini. Sesi rasmi akan bermula pada tepat 3 petang nanti. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai seorang motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019 dan mantan Fellow Penyelidik Kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang beliau bergayat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets Reflect On yang bertajuk Pesanan dan Kata Hikmat Sempena Hari Guru 2025. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kepada semua, selamat Hari Guru. Pada hari ini, tajuk yang saya pilih ialah Pesanan dan Kata Hikmah Sempena Hari Guru. Dan saya nak mula dengan kata-kata hikmah negara Jepun. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. Kita boleh belajarlah, baca banyak beratus buku. Tapi kadang-kala masa setengah jam atau sejam dengan seorang guru tu membawa satu manfaat yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita baca. So kita sentiasa dihargai sebagai guru. Mungkin ada segelintir yang tak hargai kita, that's okay. Tak apa. Kerana sebagai cikgu ni kita mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Kerana yang penting adalah sumbangan kita terhadap anak murid kita dan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama pada sesi hari ini merupakan individu yang penting dalam sistem pendidikan kita. Anda adalah tiang kepada pembangunan masa depan negara kita. Minggu lalu saya sebut tentang misi. It's so important untuk kita mempunyai misi. My mission as a teacher is to help my students realize that through learning, they can enhance their life in a positive way. I want to help all my students believe in themselves and through that belief take on the challenges of life and go forward. Misi saya sebagai seorang guru adalah untuk membantu pelajar saya menyedari bahawa melalui pembelajaran mereka boleh meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang positif. Saya ingin membantu semua pelajar saya percaya pada diri mereka sendiri dan melalui itu menghadapi cabaran dan maju ke hadapan dalam hidup. Dan kalau kita boleh capai misi ini, maka saya rasa kita telah menjalankan tugas atau kewajipan kita. Menjadikan anak buah kita itu ahli masyarakat yang terbaik. So, kita jadikanlah ini sebagai misi kita. Saya sebut tentang kata hikmah. Guru ialah kompas yang mengaktifkan magnet dengan cara rasa ingin tahu, dengan pengetahuan dan dengan kebijaksanaan dalam diri murid. You are the compass. Dan sebagai guru, the average teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher models, the great teacher inspires. Ini adalah kata hikmah oleh William A. Ward. Tapi saya tambah satu lagi, the best teacher does all. We tell, we explain, we model, and we inspire. Saya rasa di antara kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, hari yang bersejarah. Kenapa bersejarah? Walaupun setiap tahun ada Hari Guru, tapi ini adalah tahun 2025. Dan tahun depan ini akan jadi 2026. Ada cikgu yang akan bersara, ada cikgu yang baru akan masuk perkhidmatan. So, setiap satu detik itu adalah detik sejarah. So, pilihlah tuan-tuan
Are you the teller or you are the one who explains, models, inspires? Atau anda adalah cikgu yang buat segalanya? Dan kepada pemimpin yang ada bersama dalam sesi kita hari ini, leadership is not about being in charge. It's about taking care of those in your charge. So, bagaimana nak jaga anak buah kita dan bagaimana anak buah nak jaga pemimpin mereka. Ia adalah hubungan dua hala. Anak buah menyokong pemimpin dan pemimpin menyokong anak buah. Kalau satu perkara yang diminta pada kita pada Hari Guru, saya rasa ya banyak yang disebut pada Hari Guru ni untuk cikgu. Satu perkara yang patut kita minta ialah masa. Masa untuk bekerja sama. Masa untuk bekerja dengan mentor kita. Masa untuk nak kongsi kerja dan untuk bekerja sama dengan rakan sebaya, rakan sekerja kita. Masa untuk menilai pendekatan PDP kita. Masa untuk mencari sumber baru, bagaimana kita nak mengajar. Dan masa untuk berjuta-juta perkara lain yang perlu dilakukan dalam dunia yang kompleks dan dinamik, iaitu bilik darjah dan sekolah. We need time. But when we do not have time, our system suffers. Kerana banyak masa kita kadang-kala terbazir. So, untuk Hari Guru, kalau kita nak minta sesuatu, biar kita minta untuk masa. Masa untuk menjadi guru yang terbaik. Bagaimana kita boleh mencari ruang dan peluang untuk mendapat masa supaya kita boleh memberi sumbangan yang terbaik. Dulu saya masa bertugas lagi, bergurau-gurau saya gunakan tagline. Kalau orang tanya saya, Dr. Mahinda, bila nak siapkan ini? Saya kata, ini jam juga. So, sampai hari ini, kadang-kala rakan lama masih lagi kata, ingat kepada tagline ini jam juga. Jangan lupa kita fokus kepada yang asas. Lahirkan lebih banyak pemimpin. Jadilah teladan. Kadang-kala berilah masa, wait time, untuk orang menguasai apa jua keterampilan. Setiap staf kita adalah penting. Kita mengajar kualiti, bukan mengajar kuantiti. Kita lakukan management by walking about. Inspect what you expect. Lihat apa yang sedang berlaku on the ground dalam sekolah anda, dalam organisasi anda, dalam PPD, dalam JPN maupun di kementerian. Jangan utamakan aktiviti, utamakan produktiviti. Apa yang patut dikurangkan, eliminate. Apa yang patut ditambah, raise. Apa yang patut dikurangkan, reduce. And apa yang patut diperkenalkan, create. Jangan buat perkara yang sama dan harapkan keputusannya akan berbeza. Kalau nak keputusan yang berbeza, maka ubah cara kerja kita. Remember, education is about good feelings. Kita nak anak murid kita dapat perasaan yang terbaik. Jalankan tugas dengan amanah. Trust. Dengan jujur. Sentiasa positif. Ya, kita kadang-kala rasa anak murid kita tak boleh tercapai sesuatu. But no. Beri ruang dan peluang. Ingat, kita adakan sesi macam CDL. Because knowledge is power. Adakan kemahiran konseptual, humanistik dan teknikal. Teknikal bagi kita ialah cara kita menjalankan tugas kita. Maupun di sekolah, di PPD, di JPN, di IPG, di College Vocational, di kementerian dan sebagainya. Memahami konsep, the conceptual, the humanistic and the technical, CHT. How to be a truly great teacher. We are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. Guys, sikap yang positif. And every child matters. Every teacher matters, every staff matters, every child matters. Don't only think of Benjamin Bloom, but think of Abraham Maslow.
think about keperluan anak murid kita. Okay? So, ini 20% tambahan. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua guru, make teachers and teaching great again. Let's make teaching and teachers great again. Kita boleh memberi sumbangan yang terbaik. Jangan lupa ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah, buku dan sebagainya. So look out for knowledge always. And finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya sempena Hari Guru 16 Mei tahun 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi perkongsian snippets tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Saya percaya guru-guru yang hadir pada hari ini adalah guru-guru yang hebat. Semoga kita terus mengurak langkah mencari ilmu menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Dan tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru sahaja bersama dengan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang. Diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin Pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-116 Puan Nurul Amira Abdul Rahman dari SK Taman Tawau, Sabah, Puan LC Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang, Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Mas Nur Faiza binti Masnan dari SK Melawar, Kota Kinabalu, Sabah akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-116 #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang ini adalah bahasa suku kaum etnik di Sabah. Ini adalah salah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, mari kita lihat di skrin objektif CDL hands-on. Yang pertama ialah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL dan pendaftaran ini adalah percuma dengan hanya melayari www.connectingdots.my. Peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit dari pukul 3 petang sehingga 4:30 petang. Perkongsian ini adalah secara hands-on dan ECJ disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Baiklah, cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join kelas dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Okey, seterusnya, jom kita berkenalan dengan penceramah CDL siri ke-116 iaitu Puan Nurul Amira Abdul Rahman dari SK Taman Tawau, Sabah yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini yang bertajuk Navigating Tomorrow, Gen AI as a Co-Pilot in the Learning Journey. Berikut saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Puan Nurul Amira Abdul Rahman is known as Teacher Amira. She is a primary school English teacher at SK Taman Tawau, Sabah with nearly 8 years of teaching experience. Educational background, bachelor's degree in TESOL at IPG Kampus Tawau, Masters in Education ICT, University Kebangsaan Malaysia, Microsoft Innovative Educator Expert since 2018,
represented Malaysia at the Microsoft Educator Exchange in Paris 2019, Guru peneraju generasi digital with Microsoft since 2021, actively integrates digital tools and platforms into teaching and learning, lead the TV PSS SK Taman Tawau Creative Short Film Initiative, member of Malaysian English Language Teaching Association, member of International English Language Teachers Association, and her focus and interests are innovative and digital lesson design, ICT in disciplinary and future-ready education, empowering students for the digital workforce. All right, so her personal statement is, Teacher Amira is a passionate and a forward-thinking educator committed to transforming classroom through technology and creativity, equipping for young learners with the skills and mindsets needed for the future. Without further ado, let's welcome our speaker for today, Teacher Amira. Testing mic. Can you hear my voice? Okay, thank you for moderator for the sharing about my biodata, a bit about myself. Thank you. So hari ini saya akan mix my language lah. Allow me to do a mixed language, English and also bahasa Melayu. Today we are focusing on AI integration that involve with co-piloting. I will explore you all more about what is Copilot and what we can do in applying our classroom become more AI integrated. So allow me to share my screen. Boleh kan saya share screen saya? Okay. So perkongsian hari ini bukan saya untuk didengar ya. Saya harapkan rakan-rakan guru yang hadir pada petang ini boleh buka the screen kah, tablet kah di tepi. You guys can buat sama-sama apa yang saya akan kongsikan. Okay, boleh nampak screen kah? Tidak boleh nampak screen? Coba. Wait. How about now? Okay, nampak. Boleh sudah kan? Okay, so the title is about Navigating Tomorrow, Gen AI as a co-pilot in the learning journey. So saya akan fokus directly apa dia punya tools yang kita akan guna pada hari ini dan macam mana AI itu dia boleh jadi co-pilot as a co-pilot in our classroom and our teaching journal. Okay, so I don't need to speak about my synopsis pasal hari ini. So we go terus. So before I start kan, sebelum saya mulakan, okay, bolehkah kita guna handphone masing-masing? Saya mau lihat audience punya kaji selidik quick survey tentang apa pandangan anda tentang AI. Okay, boleh buka handphone masing-masing? Alright. I bet rakan-rakan guru, all the audience pun buat the survey right now. I give you like 2 minutes for you to complete. It's not that much. It's only 4-5 soalan tentang AI. Done. Very good. How about the rest? Okay, let's see the response from you guys. Okay, let's see it. I need to refresh it. Okay. So from this screen, okay, soalan pertama. Pernahkah Anda mengguna alat seperti ChatGPT? Setakat ni ada 30 orang yang respon. 34. Okay, probably I may need 1 minute. Tepat pukul 2.37 saya akan selongkar apa hasil dapatan kita. Okay. Berapa orang semua hadir hari ini? Around more than 100? 186. 186. Okay. Yep. Congratulations. Thank you for spending your time
with me. Pukul jam 3.3 ni biasanya seronok kan kalau tidur petang. Tapi you guys meluangkan masa bersama saya sangat terharu. Okay, so setengah lagi. Pernahkah anda menggunakan? Oh, ada sudah start tidak pernah guna. It's okay. Now you will know. Okay, tepat pukul 2.37. Okay, they are like 58 responses. Okay, yang sudah menghantar. Bertambah lagi, but we can see generally you guys know about AI, and then kamu pernah menggunakan ChatGPT, Copilot atau Gemini. Majority answered 96%, which is very good. And then the next question is about Gen AI. Yang mana anda selalu guna? Wow, macam berlumba sudah sekarang ni. Kita nampak antara Copilot and Gemini. You guys know kan, Gemini is from Google. Copilot is from Microsoft Edge. Saya tidak tahu lah kalau Copilot sebenarnya. Baru saya dengar nih. Tidak apa, mesti kau dengar, mesti kau faham sudah lepas Saya ni. mau paham sudah. Betul. Okay, so Suno tu dia tentang buat lagu. You guys pernah buat lagu? Senang sudah buat lagu sekolah kan? And like almost 65%. What is Kanmingo? Kanmingo is also GPT. Okay, dia GPT dia macam AI integrated je macam ChatGPT, but it's more on research. Dia daripada Khan Academy. Okay. Yes. Patutlah 1% saja yang Saya guna. rasa yang 1% tu dia tengah buat kajian. Ahli akademik. Ya, dia tengah buat kajian, dia tahulah. Orang yang buat research, yang tengah study, yang sambung study, dia memang tahulah pasal Kanmingo. Alright, very well. 100 lebih sudah. Almost 100% responded. Okay, very good. Okay, next question. Sila pilih 3 alat Microsoft yang anda selalu guna. Okay, kita dapat lihat yang paling rendah 1% is Sway. What is Sway? Sway is not dancing ya. It's not song either. It's not song neither. It's tools. If we have extra time, I will show you the Sway part. Okay. So majority know about Word. Okay, alat-alat Microsoft yang memang actually saya mau tengok secara generally bani my audience kan apa alat-alat yang memang kamu selalu guna. Okay. Alright. So what I'm doing right now, I'm using Microsoft Forms. Dia ada QR and then dia terus boleh papar responses dalam bentuk graph ataupun dalam bentuk responses macam begini. Okay. Dia boleh juga berbentuk bar. If I want to make it like bar, I can make it like this. Okay. Okay. Adakah anda mengetahui tentang Learn Portal? Okay, 97% jawab tidak. Betul lah. So, saya adalah orang yang tepat pada waktunya datang untuk introduce you guys tentang Microsoft Learn. Okay, dalam 31% jawab iya. So, basically yang 3, berkurang. Yes, dia changing sudah. Dalam golongan minority ni mesti adalah orang-orang yang pernah involved dalam Microsoft Tools ataupun menjadi MIE ataupun pernah involved lah dalam Microsoft Learn ni. So, let's start with the introduction first ya. Thank you for your response. I continue with my presentation. Kamu bersediakah sudah? Bersedia? Tarik nafas dulu. Okay. Now, let me start with the introduction of artificial intelligence lah. So, as the scope for today is for educator kan, we are leading the future like in one classroom at a time using the AI art intelligence. So, tak payah we try to think forward lah. We try to lead forward lah apa yang berlaku di hadapan kita sekarang ni dan apa yang berlaku sekarang. Because now education is not just about learning the fact, okay, learning fakta, but it's about preparing
the future that we cannot even see it yet. Kita belum nampak pun apa yang sebenarnya berlaku yang akan didatangi. Okay, so now the future now includes AI as our daily companion. So it's like a co-pilot, what I'm saying. Our focus about the AI is our co-pilot. Okay, so for today's focus, okay, we will explore about how the Gen AI transform the learning, and we will understand the AI role as a co-pilot. Okay, not invade our life ya. Saya mau restrict nih, saya mau kasih reshape kamu punya mindset that AI is not going to invade our life. Dia tidak akan satu hari nanti dia akan jajah kita, tidak. AI is still buatan manusia. So yang manusia selagi we are human yang in control with that, they will never AI akan mengganti 100% kita punya kemampuan. Okay, and then next week I will show you and apply. There are tools for the classroom AI integration. And then yang the one yang kamu paling marka yang paling minority itulah yang tidak tahu pasal Learn. So I will show you guys about Microsoft Learn because I have redeem code. Okay, kalau kamu sudah join Microsoft Learn, daftar, saya boleh bagi kamu code for you guys to redeem untuk today's session. Okay, so what is Gen AI? Okay, before I start lah kan, disebabkan saya dapat respon tentang Microsoft Learn tadi yang sangat menyedihkan. Why not dalam masa-masa saya bercerita tu you guys open Microsoft Learn. Okay, buka kamu punya browser. Okay, di handphone kah, di tablet kah, di new tab kah, okay. While you were listening to my bebelan, okay, you can open Microsoft Learn. Okay, you click on that, and then you will see training Microsoft Learn. Okay, training Microsoft Learn. Okay, you click. Siapa yang belum sign in, boleh sign in, daftar sekarang. Ada persoalan tentang mau guna email Delima kah atau email pribadi, I would suggest directly ya, I would say because I'm using my own personal email. Okay, daftar macam biasa, macam kamu daftar guna Facebook, macam kamu daftar sign in guna Facebook apa semua ya. Okay, so I will go back here lepas ini. Sementara saya explain tentang what is Gen AI apa semua, you can buat dalam masa yang sama lah. Saya mau tanya, apa beza login kalau guna ID Delima dengan personal ID? Okay, this is actually banyak yang ditanyakan oleh, very good question, banyak juga guru-guru soal kan. Kalau kita menggunakan ID Delima, it's actually part of yang bukan kita punya 100% email. So we are afraid probably in 5 years later, dalam beberapa tahun kemudian, the email yang kita diprovidekan dalam tender KPM tu akan bertukar. Like what was happened kan before this, years ago kita ada YTL email kan, kita ada Frog VLE email kan, but then semua tu bila tamat pada waktunya, servisnya sudah habis, kita tak guna dah. Sekarang kita guna Delima. Who knows Delima kan, dia akan habis tender, kita tak tahu. So to take precaution step, you guys can use your own personal email lah. Because most of us memang kami guna personal email. So ada perubahan ke apa, your courses are still there, kamu punya ibarat macam jawatan tu tidak akan hilang lah kan, kamu punya sijil-sijil semua tu. Okay, thank you. Great question. Boleh tanya ya, dalam saya berbebel-bebel ni, kamu boleh tanya soalan, which is very good. Okay, Gen AI. So I'm not talk about AI per se. I'm going to focus directly tentang Gen AI. So it's actually an exciting technology, okay, that allows computers to create new original content like pictures, music, and event stories. It's like having a smart computer that can be creative all on its own. Okay, so we go back to apa itu AI. Okay, kalau AI ni dia ada 3 jenis AI.
AI, Artificial Narrow Intelligence, we call it ANI, ANI, which is in stage 1. Okay, dia baru di stage 1. Kedua, Artificial General Intelligence, AGI, dia dalam stage 2. And then Artificial Super Intelligent, ASI, dalam stage 3. So, ANI dalam stage 1 is a machine learning, like series, okay? Like robot, kita punya bot tu, kita punya yang paling famous ni lah, series lah kan, kita tanya dia, series, hey Siri, dia begitu kan, set the alarm clock at 3 a.m. So dia akan set the alarm clock at 3. So dia still limited, tapi dia boleh selesaikan the problem. Okay, dia hanya boleh di specializekan satu area untuk selesaikan satu area dalam satu masa. Okay, so when it comes to the stage 2, the machine intelligence, they refer to a computer that is as smart as a human across the board. Okay, bila dia boleh bila dia dilatih untuk certain arahan, dia boleh buat more than one arahan yang diberi. Okay, contohnya kita boleh nampak yang AI sekarang ni, but so far we don't have like 100% lah dalam kehidupan kita. So dalam stage 3, which is ASI, whereby the machine dia ada daya consciousness sendiri, daya kesedarannya sendiri. Dia boleh react secara ibarat dia ada emosi lah. Dia the intellectual ni this much as smart as the best human brain lah. Basically it's about the brain lah, how it works kan. So for the time being, stage 3 is not there yet, okay, but it could happen. Okay. So these are the example lah dalam kehidupan kita yang kita boleh nampak now dalam agriculture. Kita ada macam drone machine. Okay, dia boleh pantau mana yang belum kena air, belum kena racun. So dalam a few years ago memang kita ada dalam automotive ada pembuatan mesin dalam kita punya kereta, apa-apa pembinaan. So now it becomes more apa we call that dari lebih komersial sudah, dia ada sudah boleh buat kopi, kita mau buat ice americano, kita mau buat latte kan. Jadi dia boleh dilatih untuk certain menu, okay. So to that extent dia sudah dalam kita punya education and also health care as well. Okay, so a bit kefahaman lah sebelum kita go further tentang the tools kan, supaya kamu pun boleh faham oh macam begini macam begini dari asasnya. Okay, start with the flow of AI ni dia start dengan data. Okay, saya mau tanya kamu, ada wakil suara kan di sini kan? I cannot see the chat bar. Where is the data came from? The data raw is the data is the raw ingredient of an AI model, which I got this notes from Dr. Azma. Tu hari kami pernah bengkel sama dia. So she explained to us, okay, this is the flow of AI. Dia start daripada data. Boleh respon dengan saya. Dari mana data-data ni dorang dapat? Anybody? Boleh teka? Dari chat? Belum ada respon. Belum ada respon? Mm-mm. Tertidur kah? Saya respon. Dari Okay, boleh. Google source, the sources. The Bisa Google ada internet, sources. network and everything. Yang itu pun jawab. Google maybe, dari Google. Google tuh dari mana? Kita mau sign in, kita guna apa? Kita guna apa? Guna apa? Email. Yes, from the email, and then kita start lah login dalam Facebook, and then kita start sudah share apa yang trending, kita start sudah buat viral, guna hashtag, all those are the datas. Ada yang jawab, data yang dimasukkan oleh pengguna internet dari World Wide Web. Wow, iyalah www dari browser yang kita daripada kita yang kita search tuh, search engine. So very good, pandai-pandai semua saya punya audience nih. Nah, saya rasa macam tak payahlah saya bagi ceramah, mungkin kita bagi ceramah sekejap sejak lah. Oke, jadi
when when they have many sources kan daripada data tu, they will go to ML. ML ni dia ada machine learning. Dia belajar lah, oh ini rupanya trending. Banyak pula ke arah sini. Banyak pula orang sebut pasal ini. So that is what we call algorithm. Algorithm ni dia adalah formula apa tu coding. Dia diprogramkan based on the instruction. Okay, step by step instructions we are programmed into the machine to teach them, okay, how to learn from the data. Okay, macam kita buat survey kan, secara automatically tu dia ada macam pola lah di situ, ada dia punya kebanyakan data tu. Okay, so when ML are created, okay, ada logarithmnya, kita start sudah bina dia punya otak. Dia punya so what kind of AI model kita mau create, dia fokus tentang apa? Contohnya itu robot, dia boleh buat cafe. Cafe tu dia ada barista. Barista tu dia pandai buat apa tu, robot tu pandai buat macam sama barista buat. So kita program dia. So that is what we call as AI model, the brain. It is the computer program that is ready to be deployed. Okay, so bila dia sudah ada reprogram, okay, another thing, we teach them to predict. Okay, contoh macam ChatGPT, dia boleh predict sudah based on our searching browser. Kita suka ni macam TikTok kan, tiba-tiba kita suka like trending tarian Giyomi, contoh begitu kan. So dia akan muncul balik-balik, dia boleh predict sudah apa kamu punya interest. Okay, same goes to Shopee. Okay, Shopee, kadang-kadang kita pun rasa seram dengan handphone kan, bila kita sebut cerita sama kawan-kawan, macam best pula tu pasal kain trending tudung ke apa semua. Terus tiba-tiba muncul lah di TikTok kita, Sama di FYP Facebook tu kan. Facebook, ya, Tiba-tiba dia macam keluar. tu, dia predict. So part of that, dia sebenarnya you cannot blame. Kamu jangan rasa takut lah. Dia memang computerized untuk itu. Dia detect. So dia boleh predict the answer to the question we pose in order. Dia sebenarnya most of the problem je. Begitu. Okay. So far you guys boleh bernafas bersih kan? Boleh faham sudah? Okay, so all those kan, the data, we focus back, kita bring back to our niche lah, kita punya sebagai educator yang hadir pada hari ini. So kita dapat hasilkan beberapa tools yang boleh mempercepatkan ataupun yang memudahkan with the AI integrated, okay, dalam kita punya PDPC. So when we talk about the reality of education kan, I'm sure that teachers not going to apply this every day. Mesti kamu cakap di depan saya, yalah ni cikgu senanglah dia cakap ada komputer di sekolah, ada wifi di sekolah, but the reality part is, as long as you apply it not every day, but you apply it dalam tempo-tempo yang tertentu. Okay, I'm pretty sure di depan kita ni ada ramai guru KPM yang sangat banyak program sekolah, dan sangat busy apa semua. But you may need to consider juga applying this all. Okay. So these are the learning accelerator. I will show a bit part of dalam hari ini learning reading coach and then reading progress. Okay. So next. Of course lah, dalam AI intelligence kan, dia ada bias lah. So there might be challenges for us in terms of facing all the AI punya pelaksanaan, implementing. So the first one is the data privacy. I'm sure every one of us, since we have the Facebook, since we have the TikTok, all the media social, kita isi borang, tanda tangan, apa semua, itu memang kita punya data privacy has been transparent lah sudah. Okay, and then the bias algorithm. Why I say the bias algorithm? We can say that ChatGPT, dia hasil daripada negara mana? Dia dari who knows? ChatGPT asal dari mana? Anybody dalam chat? Siapa tahu? Tak tahu. Siapa tahu? Saya pun tak tahu. Gemini tadi Google kan? Aha.
So, ChatGPT. those are from negara-negara sebelah mana? Ada ke yang cakap Indon? Indonesia, Masya Allah. Konoha. USA kot. Ya, dari USA. USA lah kan. Hmm. Konoha ya. Saya pun peminat Naruto juga. Okay, so dia lebih, so kalau kamu perasan pun, if you search kan engine, contohnya sarapan, you ask recipe sarapan pagi lah kan di ChatGPT kah, kan dalam Gemini kah, dia akan bagi menu orang putih. If you don't have the right prompt lah, just generally type on that kan. But if you sebelah Asia adakah? Sebelah Asia adakah pembina ataupun pengasas AI GPT? Contoh anybody yang tahu? Anda dah pernah dengar DeepSeek? Jepun dia cakap. China. Ya, China dia China, buat apa? ya. China DeepSeek dia cakap. Yes, dia buat DeepSeek. Very good. Pandai sudah saya punya student di sini. Okay, Hmm. DeepSeek ni adalah dia lebih kurang macam AI. So dia lebih kepada Asian. So probably dia punya bias tu lebih ke arah situ. Jadi basically if we not we don't know how to apply the right prompts, okay, for the ChatGPT, it might be the bias more on that lah. So and yet you have to know lah AI is not perfect, okay? Always remember dia masih buatan manusia. Ada sudah yang risau, saya pun terisau macam satu hari nanti adakah AI akan gantikan saya. So dia tidak akan berlaku. Our students still need a human touch ya. Okay, so now let's explore. Okay, are you guys ready? Kita akan buka browser first all together. Mari kita ramai-ramai bersama-sama buka Microsoft Edge. Okay, so I'm going to show you guys, okay, how this Microsoft Edge can be accessible for you in terms of teaching lah. Okay, so I'm going to make it very quick and very brief ya. When you open lah, bukalah apa-apa Edu. Kalau saya buka ni Edutopia. Coba type di atas browser Edutopia. Could be anything lah, Wikipedia kah, kamu mau buka National Geographic kah, anything, resource base, okay. Oh, Click dekat on that. dalam Microsoft ni. Dalam Microsoft Learn tu. Tekan Yes, search di situ. bukan. Buka Bukan. browser baru. Biasa je lah. Ya, Oh, new okay. tab. Okay, buka new tab. Mhm. Okay, make sure jangan buka Google Chrome. Memang kamu tak jumpa. Kamu kena buka Microsoft Edge. Kan. Yes. Jangan buka Safari, jangan buka Google Chrome. Sebab saya mau kasih tunjuk kamu feature yang ada di sini. Okay. Okay, you guys ready? Okay, Yep. so you see here, okay, di sini paparan saya ni saya guna iPad. So if you use Surface, dia lagi jelas lah sebab Surface ni buatan daripada Microsoft kan. Jadi dia punya feature dia lagi lengkap dan sepatutnya begitulah. Okay, kalau saya, if you look at here di atas sini, okay, yang garis 3 ni, okay, you have to refresh first lah. Okay, kalau kamu refresh, dia ada bagi kamu translation. Di sini ada read aloud, and then dia ada part of that yang paling senang untuk mengajar. Okay, kita bayangkanlah you as a teacher, kamu mau ajar lagi kan. So it's a bit complex lah kalau kamu mau cut and paste, kamu mau screenshot lagi nih maklumat apa semua kan. But easier, kamu just guna apa yang ada. Contohnya kamu ada smartboard kah di sekolah, kamu hanya just guna the screen je. Okay, ataupun kamu ada projector. Okay, so that is, if you see here yang di atas ni, adakah nampak macam di tepi browser ni, adakah nampak macam buku dan speaker? Boleh tengok, dia, the part is what we call that immersive reader. Co-host boleh ke ubah kedudukan tak nampak paparan? Kasih lari Kedudukan. muka kita. Kasih lari muka saya kan. Okay. 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 Boleh sudah? Okay, di atas ni ada. Okay, refresh.
Sebab saya tak ada Microsoft, jadi saya kena download dulu. Microsoft Yes. 365 Copilot kan? Itu Uh, ke tu? Microsoft Edge. Okay. Mm. Tunggu. I'm sure some of you belum pernah download, so take your time. Okay, ambil masa untuk download lah kan. Mm. Hmm. So bila kamu baru buka kan, dia tidak terus muncul tuh yang immersive reader di tepi. Somehow dia masih mau look at apa tuh platform dulu, and then after a few second baru dia muncul tuh immersive reader di tepi. I want to teach you how to work smart, and then how to make your life easier lah using apa yang ada kan, and then to make it more interactive lah as a teacher. Okay, so when you click on that, actually immersive reader ni is very good because there are few features yang boleh membantu guru-guru. For example, the first feature, when you click on this, we can translate this all. Okay, kita boleh translate dia menggunakan apa bahasa kita mau. Okay, contohnya kita mau bahasa apa yang ada sini. Alright, kita pilih lah. Contoh Chinese. Okay, kita mau Chinese. So, dia akan translate all the bahasa into Chinese. So, terus saya pening kepala lah. Saya tak faham apa dia baca ni. Wow. So, you are in the middle of learning the Chinese language. So, you need guidance. You don't need your teacher. You just need Microsoft Edge. Okay, so you can ask 专注于后续问 dia 题，以 untuk 激 baca. 发有 Boleh 意 dengar 义的 tak? 课堂讨论。 Boleh? 与初 Nah, 中生 jelas. 所 和 以dia 高中 tolong 生 bacakan 进行 kamu 更 dia 丰 punya 富的课堂 sebutan. 对话的关键， So 不 if 是 you 你的 feel 第一 that 个 dia 问 punya 题， bahasa 而是 laju 你接 sangat, 下来要问的问题。 kamu nak mau si xiao-xiao. Baron Menarik iStock kata 公司 mereka. Kamu 在 nak 我 mau si 早期的教 xiao-xiao, 学生 kamu 涯 mau 中， si 我记得我试图通过提出 Shili. 一个问题。问题来引发讨论。 Si 当 Shili 学 punya 生用 suara 力两个 dia 词回答 macam 时，我 tenang-tenang 发现 sikit 自己 dia. 陷入了死 Wah, 胡同。 bestnya 我会干 mereka 照着 cakap. 转移了 Yes, 另 I 一个 know 话题， kan. 觉得错过了 Contohnya 一个机 kamu 会。 mau si 多年 Eddie. 来，我逐渐意识到， 问题来引发讨论。但当 Si 学生 Eddie ni 用 orang 力两 putih 个词 tapi dia 回 pandai 答 cakap 时， Cina, 我 so 发现 suaranya 自己 begitulah. 陷入了死胡同。 Okay. 我 So 会 if 干 you 照着 want to 转移 make 了 it 另一 memang 个话 orang-orang 题，觉 orang 得错过了 Cina, 一。 si 问 Yushu. 题来引 Okay, 发 kejap. 讨 Ada 论， yang tanya, 但 ni 当学 website 生 apa 用 ya? 一两 Okay. 个词回 Ni 答 ya 时， guys, 我 saya 发 pun 现 baru 自己 download 陷入了 sebenarnya. 死胡同。我 Nama 会 dia 尴尬地转移到 Microsoft 另一个话题， Edge. 觉得错过 Type 了一个 dekat, 机会。 kalau 多 dekat 年 dalam 来，我逐 telefon 渐意识 Android, 到机会 type 不在于第一 Microsoft 个问题，而 Edge 在于第二个 dalam 问 Google 题。 Apps 第 lah. 二个问题是参与 Okay? 魔法发生在哪里，激活学生的 Kita 批 kan ada 判性思维技 Firefox, 能，并发展 Yes. 他们的理 kita 解。 ada 在 apa 课 gitu. Saya jelaskan dah satu kali Opera, semua lagi. tu lah macam-macam. Dia macam search engine bang. Search engine. Ni kita ada Kita ada Chrome. Google Chrome, Kita ada ya, Safari. itu maksud dia. So you have to download lah Google Betul. Microsoft Kita Edge. kena download Cikgu Siti. Kita download. So Take it. maksudnya apa kaitan dengan Microsoft Edge dengan Microsoft yang sistem learning ni? Sebab dia Microsoft, jadi kita kena guna Microsoft lah, gitu. Yes. Oh, okay. Sebab apa yang dia provide kan, contohnya like satu kedai lah ni. Dia ibarat macam tu lah. So apa yang Microsoft provide Ya, untuk apa yang hebat Microsoft berbandingkan dengan Google Chrome? Okay, kalau kita buka Google Chrome, dia pun ada khasnya tersendiri. But yang special thing about Microsoft Edge ni, dia ada immersive reader. So dia sangat balance dan mesra pengguna. Contohnya macam kan, yang cikgu-cikgu nampak ni sekarang lah. like you are searching engine kan, kamu membaca, bila kamu buka artikel, bincang dengan murid-murid di sekolah, agak biasanya kita kalau dulu-dulu saya screenshot nih, masuk dalam PowerPoint, baru share kan. So right now you don't need to do that. Buka satu website, okay, ataupun kamu punya PDF kah, ataupun kamu punya maklumat kah. So I'm doing guna website ni sebab dia senang akses lah. Okay. So we just search and then dia dalam sini dia immerse everything.
You guys know kan the way yang Itu kita, yang guna lambang atas tu kan, yang ada yes, buku dan ada speaker. Means that yes, dia akan baca untuk kita. So kita yeah. cikgu-cikgu kalau sakit tekak time tu, kamu dengar dia bercakapnya, kamu play saja. Kan? Yes, yes. But you have to before when you open kan, kamu kena refresh dulu dia. Sebab dia Ah. masih loading. Begitu. Oh, tunggu lambang tu keluar dulu, baru boleh Yes, guna lah. betul. And then Okay, make sure ada baik. internet lah. Kalau tak ada internet, no comment. Okay. But Okay. actually you can use immersive reader ni dalam tools yang lain. Contohnya dalam Words, itu dia sudah downloaded. Dia sudah memang ada dalam data tu. But now I'm using website kan, jadi dia memang ada online lah. Alright. Okay, kejap. Soalan Aha. lagi. Yes. Okay. Cikgu Farida kata maknanya download dulu. Yes, kena download dulu. Ya, And then install. persoalan saya juga, saya Aha. sendiri. Kalau di sekolah tu, kita menggunakan TV lah kan, TV Android tu, Smart TV. Bolehkah kita download Microsoft Edge tu di dalam tu and then kita buat macam dia? Definitely. Boleh. Oh, okay. Yes. Dia macam Baik. search engine. Dia search Mhm. engine macam biasa. Okay. Okay. Very good question. Tenang sudah saya. Tidak senyap saya punya anak murid. Okay. So when you go there, I'll go back here kan. Okay. So there are plenty more. Do you know that this immersive reader, okay, ini platform ni, dia diciptakan juga untuk inclusive learner. For example, our student kan, okay, ini bahasa Cina kan tadi. Okay, anggaplah saya sudah belajar kelas saya mau ajar bahasa Inggris pula. So we go back here and then we found out the student, dorang ni sangat macam ada yang tak boleh alert dengan tulisan bah. Okay, so here kita boleh tukar tulisan. Contohnya tulisan guna Comic Sans. Okay, kita boleh adjust tulisan. Okay, kita boleh Size make it semua tu. bigger make it bigger begini. Dan kita juga boleh kasih kolom dia. Maksudnya kasih lebar sikit. Text spacing kita boleh kasih space dia. You see dia berjarak. Ada murid dia bila dia nampak, okay, kita punya murid kan ada macam yang disleksia. Ya, betul. Jadi dengan cara begini kita boleh help on the spot, okay, dengan cepat untuk bantu murid-murid macam begini untuk membaca lah. Other than that, kita boleh juga pilih themes. Contohnya murid tu dia sakit mata kan, dia mau ada berkala-kala sikit, kita boleh pilih dia themes. Memang begitu. Alright. So this is very interesting lah. Okay, ada tools kita boleh buat day night mode Night juga. mode. Oh, okay. Yang satu tu and then yang ada Focusing batu on atas dia. follow-up Yang ini actually dia sound yang kamu dengar tadi tu. questions to spark Kamu mau dia meaningful kasih laju classroom kah? Boleh juga. discussions. The key to richer class conversations with middle and high school students is an Okay, ini question. saya buat It will be suara like text. grandma. For Android / Saya desktop. boleh juga In buat my early years of teaching, I suara remember trying siapa. to generate discussion through Contohnya asking a question and finding si myself at the dead end Brian when students kah. answered. Okay. So we can Answered. ikutlah. Okay, so far okay. Okay. Bit loading. Ya, loading. So we can personalize. Kita kan kita boleh adjust lah. Kita Answered. boleh adjust dia. So itu sangat lambat si Brian. Jadi kita boleh adjust macam itu. So far okay kan? Guru-guru boleh carry on kan? I mean like you can apply this. Make sure you apply lah. Saya dengan murid walaupun tidak everyday, when it comes to macam ada sesi-sesi begini, Sesi baru dorang reading nampak lah. kan. Si reading skill. So the next one is the reading coach. Okay. Selain itu saya sudah share dengan kamu kan tentang yang ini kan. Okay. The next one is the reading coach. Okay. Buka browser. Buka sini browser. Baru kita type sini reading coach. Ya, ada yang cakap, I just have the microphone icon. So, dia cuma ada mic icon sahaja. Mic iPhone? Oh. Icon. Si Yang mic dia punya saja. Microsoft Edge. Dia ni cuma ada mic saja. Lambang mic. Belum keluar lambang buku dengan speaker rasanya. Okay, probably you need to update. That's the first thing. Ataupun dia masih loading. Masih loading ya, Yes. Cikgu Witi.
You have to click refresh first before kamu, bila kamu buka tu website, okay, you have to click refresh dulu. Like this kan. Awal-awal ni memang dia tiada muncul. Nih, ini saya tidak refresh website ni. You have to refresh dah. Wait after a few minutes, okay. Baru dia akan muncul yang macam ada begini. Any question so far? Before I proceed to the next. Okay, sekejap. Next. Okay ya. Menarik kah? Menarik kah? Boleh apply Ya, ke? dia cakap dapat buka semua. Nice sharing. Okay, dalam browser yang sama juga, okay, you don't need to download ke apa ke kan, kita boleh guna this application which is Reading Coach. So Reading Coach ni also dia memang membantu. Saya punya fokus kan kalau kamu baca sinopsis memang saya fokus kepada kemahiran membaca. Okay, so these tools actually dia boleh di-apply oleh student dan juga teacher. Okay, kita boleh create dia. Okay, contoh kita mau create tentang title, tajuk apa hari ni? Contoh ice cream. Okay, kita buat tajuknya hari ni and then open reading. Kita boleh customize dia and then berapa minit pembacaan, probably 10 minit. Okay, so this one you can join the code. Okay, and then the teacher dia boleh apa explore, maksudnya dia boleh ajar lah. So we need to check the. Maksudnya dia belajar sebut ice cream. Tidak dia Jadi reading. Sorry ya. Okay, biar first. saya bertanya sebab saya pun mau tahu. Okay, very good. Moderator yang sangat bagus. First, okay, dia ada dua version. Before tadi tu saya terus pergi ke teacher punya version. Sorry, dia akan terus nampak result. Dia cakap, Cikgu Farida tanya, Puan, tolong ulang balik, klik mana Boleh. yang praktik tu, dia cakap. So kita kena buka new tab dan masuk ke dalam Reading Coach, yes. Ataupun dia panggil coach, ya. Tab di atas tu Reading Coach. Bukalah sama-sama kalau begitu, tidak ada masalah. Dekat dalam Microsoft Edge ni, okay? Mesti dalam dia. Bukan dalam Google Chrome, bukan dalam Firefox, bukan. Bukan dalam Opera. Okay, dalam Microsoft. Masih wujud? Dah tahu lah Opera Opera. zaman batu. So anda klik lah Reading Coach. Alright. Next call. Okay, next. Saya pun coach juga kan. Okay. So coach, dia adalah dia kiranya the simplest tools for teachers can do the reading punya pengajaran lah. So basically this is about the Reading Coach. Okay, they engage student, improve the reading fluency with the AI powered, ya. Ada AI punya elemen sini. Okay, so how it goes? Let's go. So when you click on here, okay, dia ada dua karakter, bukan karakter, dia ada dua what do you call that, paparan. Student punya paparan sama teacher punya paparan. So you have to aware of that lah. Satu lagi, untuk pengetahuan kamu, saya sudah lompat nih. Saya mau perkenalkan ini dari Delima. Okay, actually teacher sangat digalakkan menggunakan tools yang ada dalam Delima. Okay, when you go to Delima, ini iklan lah, ya. When you go to Delima, you click dalam guna Microsoft Delima lah. Delima. Email Delima, yes. Okay, so klik macam ni. Saya mau promote untuk kamu explore tentang Microsoft punya ni, Microsoft punya icon. Nampak. So dalam icon Microsoft ni dia are plenty. Okay, there are plenty tools yang dibagi secara percuma untuk guru-guru. Okay, if you see sebelah sini aktiviti pengajaran saya, ini adalah saya punya pengajaran. Okay, so nanti saya kasih show kamu macam mana murid saya punya result. Okay, so di sebelah tengah-tengah ni dia ada banyak Reading Coach, Microsoft Form yang saya guna tadi kan bagi survey. Microsoft 365, okay, dia ada juga Sway, Yammer, and also Minecraft juga dalam sini. Semua ni adalah percuma ya cikgu. Cikgu boleh guna dia secara online juga. Okay. So today kita fokus on Reading Coach. Okay. Salah satu aplikasi yang ada di dalam Microsoft
Edge ni. Kan? Yes. Jadi kalau Lepas tu, cikgu-cikgu mau tengok apa lagi aplikasi yang ada, pergilah di Delima. Lebih nampak lah kan? yes. Okay. Next. Let's see the Next, reading coach. kita belajarlah. Saya kasih show you guys tentang reading coach. I show the basic part only, so that the rest kamu explore kan? sendiri. Okay, okay. Betul. So esok boleh sudah dia orang buat guna apa. So ini kamu kena alert ya. Nanti kamu panik. Kenapa teacher Amira ajar benda lain nampak macam banyak dia punya tools. Okay, sekarang ini sebenarnya dia ada klik. You have to click teacher and student. First, you go to platform macam ni dulu. Okay, so as a teacher, okay, as a student punya paparan, okay, dia boleh juga create story using AI. Okay, saya refresh dulu, tidak terkeluar dia punya item. Okay, jap. Okay, create story using AI. So now, kita boleh minta tolong AI createkan story untuk kita punya. Kita tak cukup masa ni kan, masuk, tak lama sudah masa aku mengajar. Okay, cepat. Okay, kita terus cepatlah. Kita klik, okay, kita mau tentang castle, haiwan, tempatnya di bandar. Mungkin murid tahun 6, dia level 5 sikit. Okay, now they create story. So you boleh tutup mata sudah, tak payah risau. Dia hasilkan teks untuk kamu. Okay, So ini sekarang adalah ni, yang cikgu punya part lah kan? Okay. Kita mau bagi student bahan untuk membaca. Okay. Okay, so now dia akan tanya, jangan pula kamu dah letak allow ya, nanti tiba-tiba Sorry, kita punya speaker dia tertekan tu, so tidak dengar suara sudah. Tunggu dia off dulu yang bagian sini kot rasanya, baru ada keluar suara. Dia tak tahu tu. Dengar tak? hello, Ah, I'm back, tak I'm dengar. back. Yes, I'm back. Yeah. Okay, so tadi tu memanglah dia terkacau sudah kan sebab saya guna apa? Saya guna tadi Satu dia tanya kan? saja tu, satu Yes, audio gadget. So bila dia yes, tertekan itu, jadi hilanglah suara di part yang inilah. So ada yang betul. tanya juga, dalam bahasa Malaysia pun boleh. Boleh, bah. Okay, kita try lah kalau tak percaya. Okay, sekarang ni, betul lah, jelas lah orang kan, dia macam balik-balik juga bahasa Inggris. Bahasa Arab boleh, bahasa Cina boleh, kamu mau belajar bahasa Dutch pun boleh. Okay, so somehow you may need to check lah, dia punya bahasa Melayu kadang-kadang ada tiba-tiba termuncul. Arnab, Indonesia kah? yes. Dia terus jadi apa Arnab dalam bahasa Indon? Kelinci. Kelincir. Kelinci. Jangan heran lah, okay? Sebab kan saya mau share sikit lah. Dulu kami pernah tanya juga nih, kenapa ya banyak betul bahasa Indonesia nih? Because back to the data lah. Dia balik kepada data yang AI itu Saya kan? ada idea, ada info pasal ni. Sebab kalau anda lihat sendiri di bagian YouTube, okay, cikgu, lebih banyak Pengguna. video apa? Video dari seberang sebenarnya. Yes, Kita konten-kontennya. punya, contoh macam cerita dongeng-dongeng semua tu, Malaysia tidak banyak buat. Betul. Kebanyakannya orang Indonesia. Itu yang sayangnya kita nih. Sepatutnya kita kena ambil juga peluang sebenarnya untuk create cerita-cerita yang macam apa tu, the Goldilocks and Three Bears. Yes, Orang Indo ada buat, tapi Malaysia dia dah buat. Begitu. So Malaysia ni sebenarnya patut banyak juga video-video pelajaran bagi saya lah. yes. Sebab itulah kenapa bila ada reading coach begini lebih keluar bahasa Indonesia itu sebab itulah terlalu banyak sumber bahasa daripada mereka berbanding daripada bahasa Malaysia kan. Itu Betul, dia. dia data terkumpul. Hmm, Somehow we cannot salahkan juga orang Indonesia. Okay, sebab mungkin penduduk Indonesia sangat banyak berbanding betul. Malaysia. Jadi there is a bias on that lah, on the data. But somehow they try to improve daily. Okay, hari-hari sekarang AI ni dia lagi rajin belajar dari anak-anak murid kita. Okay, dia sebab dia start sudah realize penggunaan perbezaan bahasa antara dua benua ni lah, bukan benua, dua negeri ni, negara ni. So dia start to develop sudah Malay, if you notice that lah. Years back memang tidak ada. Memang dia Indonesia, Malay dia tidak ada. Jadi the choices tu limited. But now
they are getting there lah. Okay. So tadi tu cikgu tanyakan kenapa boleh ke guna bahasa lain. Okay. So of course dia boleh tukar bahasa. Dah klik coach Microsoft, lepas tu klik get started dan sign in ke? Ya, anda kena Yes, sign in dulu. dia kena sign in. Macam yang Puan Amira cakap, mesti guna email sendiri ya, yang personal. Yeah. Betul kan? For this part untuk the tools untuk pengajaran saya galakkan guna D5 supaya kita pengajaran punya saja. kita punya report penggunaan D5 tu tinggi lah. And then only for the learning Microsoft tu. Sebab learning Microsoft tu dia macam ada di dalamnya ada banyak courses. So that courses tu sebenarnya we don't want hilang nanti. Jadi kita gunalah personal email. Okay. Now back Ada on our soalan business. lagi. Adakah Soalan. dalam bahasa kadazan dusun? Tu kuya gama ada macam belum tu kaya deh. Dia lebih kepada universal language Yes. lah. Belum lagi orang Microsoft ini tahu kita punya bahasa dusun, bahasa Bajau, Rayang. Boleh, but one day it could happen kan, the native Ya. language. So, Manalah tahu. satu hari nanti kita boleh galakkan murid kita lah ataupun cikgu sendiri. Could be. Kita rasa benda tu selagi ada pengetahuan macam mana mau integrate ni benda kan. But I realize satu. Yes. ChatGPT boleh keluarkan bahasa kadazan dusun. Try lah. You have to check juga maksudnya apa. Ya, Saya pernah itu juga. sajalah. Pernah kan? Tiba-tiba, boleh pula dia buat. Memang dia boleh. Tapi kau kena tanya jawab nenek, mu betul kan nenek? Betul kan dia cakap ni? Itu ChatGPT ada. Saya pernah juga. Advance dia. Betul. Sebab dia penggunaan data tu pernah kan kita keluarkan. So dia memang adalah. Cuma the trade maksudnya sebesar mana data tu untuk diorang integrate. So mana tahu siapa yang kerja di sama-sama Microsoft nanti tu kamu caplah, oi kasih letak bahasa dusun saya. Terus orang okay boleh dicakap nah. Dah iklan lah. Okay, now jam berapa sudah nih? Kau kasih ingat saya. Kadang-kadang kita nih terlampau syuk kan. Ada setengah jam lagi. Okay, so next kan apa yang ada dalam reading coach ni, okay, like I said lah, tadi tu AI integrated sudah kita implement, the way dia memudahkan kita cara cari konteks kan, kita ada konten sudah. Sekarang tak susah cari konten. Now it's very easy lah kan. So now cara pengajaran. So you bayangkan on the screen, okay, you have the text already and then you want to teach the student. Okay, seperti yang sama aja tadi, immersive reader yang seperti yang dalam website tu, but it's this one is dalam reading coach. Okay, so sama juga kalau kamu perhatikan kita boleh ubah size, kita boleh increase spacing. Okay, kita mau dia ini yang normal kan. So kita kasih increase spacing dia. And then student, actually tulisan yang dia ajar ialah menggunakan Comic Sans. Yeah. So this is actually dalam research ya. Diorang buat website, diorang buat tools ni memang dalam kajian juga research based untuk membantu orang yang disleksia kan. And student-student yang ada masalah lah dari segi pembelajaran. Somehow, do you know that orang disleksia ada yang tidak boleh nampak paparan begini. Dia mau ada tema macam green, ini baru dia boleh nampak. Contoh murid yang apa kita panggil yang special ni? Apa dia? Yang autism, Autism, ADHD. yes. Okay. Murid autism somehow dia tak boleh baca yang putih macam ni je. Latar putih. Dia tak boleh ni, dia triggered dia punya pandangan. So kita kena tengok lah, kita tengok. So kenapa orang pilih warna-warna ni yang asas ni? Sebab ini yang memang di study, orang sudah kaji. Budak-budak autism dia prone, dia boleh selesa dengan latar yang macam ni. Warna yang tenang-tenang betul. Yeah. Hijau kan tenang, baik untuk mata. Betul. Yes, they are very unique lah. So kita tak tahu macam mana. So kita orang ciptakan ni memang untuk membantu. Okay, so part of that dia ada. Okay, ini sangat happy lah selepas saya kasih tunjuk ni cikgu-cikgu bahasa Inggeris. So this part
kita boleh bantu diorang untuk syllable. Contohnya suku kata kan, sama, Oh. sama. Jadi dia terus terpapar nih, sama. Cara Dia terus sebutan tu kan? Sebutan suku syllables. kata. Suku Alright. kata dia. Okay. Okay. Lepas tu, okay, you guys mesti tertanya-tanya, BI cakap, kamu kasih masuk lah konteks kamu nanti. Okay. So ini saya ajar dalam bahasa Inggeris. Okay, kamu contohnya kamu mau noun sejak dipaparkan. So, dia akan warna semua noun dalam teks tu. Okay, if you want to show verbs. Okay, class, where is verbs? Jadi dia akan show warna merah untuk verbs. Tapi kamu boleh adjust je warna apa kamu mau ya. Okay, so adjective pun benda yang sama. So, sama juga dengan adverbs. You want to add ada kategori lagi? Boleh. Kamu boleh customize dia. Okay? Tapi mau tengok BM, boleh kah? BM ya? Okay, BI, let's try. BM dulu. Nanti Okay. merajuk cikgu BM. Janganlah Cikgu merajuk. matematik hari ni kita rehat je dulu. Dia ada Kita satu tengok. lagi. Itu next sesi lah. Kalau kamu jemput saya lagi kan. Okay. Contohnya kita ambil passage BI. Contoh BI. Create story using AI. So far this is BI lah yang memang kan. But kita boleh add your own passage. For example, kita cari dalam internet apa berita hari ni. Apa berita, contoh berita hari ni? Awanis. Apa Nis? Okay, contoh lah kan. Okay, let's see. Tutup iklan. Kita ambil, okay. So, for example, kita ambil ringkasan ni lah, AI ni. Wait, saya highlight. Kalau kita buka ni, dia terus bagi ringkasan lah. Ini memang dalam website dia. Kalau dalam website ad kan dia ada di situ. Kalau kamu nampak ni, ada kamu nampak Copilot di tepi ni? Dia ada bentuk Copilot. Warna di sebelah kanan kamu. Dia ada Copilot. So actually setiap paparan kalau kamu buka Microsoft Edge, dia boleh summarizekan kamu punya teks apa yang dia baca. Okay. So this one summary by Copilot tentang apa ni? Kamu sudah tak ada masa mau baca semuanya, dia tolong summarizekan untuk kamu. Okay. Go back to yang ini kan. Kamu mau nampak dalam bahasa Melayu kan? Okay, let's say kita copy. And then we go back there. Title tadi apa? Tentang apa? PMX contoh. So let's try lah. Okay. So dia perlukan masalah untuk somehow dia process all the thing kan. So we can go here to check on the syllable. Okay. Why dia tidak berwarna? Sebab dia masih loading. Dia tidak ada macam mana istilah noun tu bang. Macam mana yang saya mau explain dia tidak ada tata bahasanya di sana. Dia tidak ada fungsi dia belum tata detect bahasa tu. lah. Dia belum detect. Okay. So far okay, we go back ya. Don't allow. Let's see. Okay. So we look at here, ini macam biasa, okay. Dia tidak terpapar ni. Dia punya apa. Tapi kita boleh kasih dia sound lah. Perdana. Bahasa dia Menteri. Okay. Dia tidak sampai ke tahap itu. Probably dia kena yang sudah memang dia memang ada update sudah lah. macam Orang update. ada update sendiri lah. Okay. Seterusnya, apa lagi yang menarik tentang Microsoft Edge selain daripada Copilot Reading? Dia ada apps. Okay, sekarang ada berapa minit lagi? Okay, so you guys can explore lah. 25 minit. Sebenarnya dalam sini nih, dalam reading course ni, dia boleh tunjukkan gambar seperti contohnya when we click on the words tu kan yang tadi
Menteri. Actually kalau in English dia boleh ada gambar sekali. Okay, so I need to jump in to the next part, okay, which is reading progress. Okay, reading progress dia ada di dalam Teams. Okay, cuba cikgu go back to the 5, masuk dalam the 5 tadi. Click on Teams. Ni, warna purple. Okay. Okay, when you click on Teams, siapa-siapa yang ada begini ni, dia tak boleh support secara browser lah. Sekarang saya guna iPad kan, jadi dia tidak boleh support browser, which is saya memang download siap-siap di dalam iPad. Okay, so di dalam Teams, okay, we need to create dulu. Okay, bolehkah saya ajar sedikit lah macam mana mau create Teams. Okay, so first we have to create Teams. Dalam template ni dia ada 3 jenis. Classroom, PLC, staff, and other. Okay. So today kita click on class lah. Kita fokus class. Contohnya CLD classroom, CDL, CTL, connecting the dot. Betulkah? CDL. CDL. Classroom. Okay. So next. Team channel. Teachers. Sabahan. Apa tu Sabahan teacher? Okay, so we create. Saya mau tengoklah cikgu-cikgu membaca, kan? Okay, so kita skip je that part. So kita ada sudah tim CDL. So how are we going to invite? Okay, sekarang saya mau invite cikgu-cikgu. Sekejap ah. Saya tahu sudah tu. Boleh masuk di dalam. Copy link channel. Sharing channel, find this channel. Okay, boleh copy link channel. Saya share di dalam chat box Zoom. Okay, boleh masuk di dalam tu supaya kita boleh sama-sama experience. Okay, tekan ya cikgu-cikgu. So, cara ni juga lah cara untuk invite murid masuk dekat dalam kelas lah kan? Yes. Okay. So, my feature might be different from your feature, especially kalau kamu guna Surface. Yang ini saya guna tablet. So, kalau guna komputer, lagi jelas lah dia punya feature dia. Okay. So, let's see berapa orang sudah. Bolehlah start chatting. Welcome. Selamat datang. Cikgu-cikgu. Okay. Dia ada post, file, apps. Okay. Now, Hmm. saya mau invite dulu. Berapa orang sudah di dalam ahli sini? Okay, let's say, okay, because we cannot wait any longer. Sekarang jam 4:09. Okay, let's say you guys sebagai cikgu lah kan, kamu mau apply to reading progress. Tadi tu reading coach. Reading coach ni anaknya. Dia punya yang lagi kompleks is reading progress. Reading progress is more complex. Why? Sebab di situ kita boleh check student punya markah.
Okay, now kita klik, bila kita buka assignment, kita akan klik Learning Accelerator. Kita buka situ Reading Progress. Wow, ada maths progress. Yes, Maths pun ada juga. Okay, now sama juga dia ada AI integrated. So we can ask AI untuk generate our text. So for example, we want to talk about Earth dalam lebih kurang 100 ke 200 untuk umur student saya 12 tahun. So we generate the passage. Okay, we have this one. We have to check whether it is related dengan kita punya content atau tidak. We can actually check on the complexity. Kalau ini medium, kita mau kasih senang sikit. Tekan yang bawah. Okay, dia akan simplify lagi the text tu. But if you want to make it more complex, lagi advanced, you can klik kasih upgrade lagi dia. Ni ada arrow ni. Okay, untuk cikgu-cikgu hari ni saya kasih susah lah supaya kamu semua advance kan. So I use this passage. So this is the platform for the reading progress. So reading progress dia ada sebelah sini konteks ayat yang kita mau, and then kita boleh enter the reading level. Reading levelnya contoh C1 ke, C2 ke, C3. Itu for English teacher lah. Okay, so dia ada genre-genrenya. Okay, saat ada lagi yang cikgu soal saya, di mana mau cek tu ya sama ada teks ni dia C1 ke, C2 ke, C3, kita boleh buka apa? Ada detect from ChatGPT pun boleh. Kamu copy saja and then kamu buat prompt, can you check which CFR level is this text? Begitu. Dia akan boleh detect. Okay. And then kita boleh try to number of percubaan, number of attempts. Contohnya kita mau dia try 3 kali siap limit. Ataupun kita tidak mau dia, kita mau kasih dia unlimited. Dia boleh cuba banyak-banyak kali. So for this, only 3 times. Okay, time limit 10 minutes given. For you guys, saya bagi 5 minit saja. So, kamu boleh juga buat apa? Customize kamu punya soalan. So, if you want to add ada reading comprehension, okay, add comprehension, dia akan bagi quiz. Okay, quiz ni pun dia akan buatkan soalan untuk kamu. Contohnya. Semua ni free lah kan? Semua ni free yang ada dalam Delima. Okay, contoh kamu mau ada 3 soalan. So, AI yang buatkan soalan untuk kamu. So, dia di dalam form, Microsoft Form. Okay, kalau kamu setuju, if you want to add more, you can add new lagi. Alright? So, semua sudah lengkap, you go next. Click next di atas sana. Okay, so click enter the title, Ocean. Instructionnya, please read the text and answer the question that follow. Okay. Now, if you see back down there, ada juga AI punya boleh bantu kamu. Dia contohnya add details. Dia kamu klik add details, dia boleh tolong createkan kamu punya arahan. Ya, ada yang tanya, AI apa yang buat soalannya? AI yang ada di dalam tools ni. Dalam what we call this one, Microsoft Reading Progress. So you have to use Microsoft Teams. Okay, baru ada di dalam sini semuanya. So this one dia lagi, lagi jelas lah assignment instructionnya. Okay, keep it. If you want to adjust, boleh adjust. If you want to keep it, just keep it. Okay, and then assign. Click assign. Okay, so sebenarnya cikgu-cikgu bila dia klik, saya mengharapkan ada guru-guru yang boleh cek. But since we don't have time, okay, if you open it, actually, dia text tu. Buka sudah mic, dia akan tanya on mic, macam kita dalam Zoom lah. And then dia akan terkeluar tu passage. That passage kan, dia akan, you have to read. Okay, lepas itu dia akan klik submit lah.
Okay, di dalam klik submit tu, cikgu dia akan detect begini. Dia akan detect begini. Okay, benda yang sudah dihantar. And then beginilah paparannya. Dia ada markah, accuracy rate, and then dalam teks tu dia boleh detect mana berapa kali mispronunciation, berapa kali insertion, berapa kali self correction, omissionnya ada berapa kali, repetitionnya Yang ada berapa kali. yang ini bacaan lah ni kan. Yes, Kena dari bercakap dengan guna mikrofon and then benda tu akan analisis kan begitu. bacaannya tu. So Oh, we can see juga the accuracy of the students tu. Actually dia ada rakaman. We try to find some more lah. Okay. Tentang contohnya. ada soalan, jika menggunakan AI tapi hasil tak menepati kehendak, adakah kerana arahan tidak tepat atau kelemahan AI sendiri? Somehow kita punya prompt. You have to look at your Kalau prompt, make AI it ni dia kena specific lah. prompt kan. Dia kan robot. Dia tak Hmm, tahu sebenarnya apa kamu mau. So you have betul. to Kena type segala-galanya. Actually, if you see here, dia akan ada rakaman. Ya, But yang itu kan dalam kotak putih tu. Jadi kita sendiri boleh dengarkan budak tu bercakap. yes, exactly. Okay, So okay. this one dia sudah mencapai tahap accuracy-nya 90%. Dari tadi tu kan 40 lebih, dia sudah boleh improve dia punya breeding. So Wow. actually dia sangat memudahkan lah guru-guru. So you don't need to check satu-satu, you just bagi arahan saja begitu kan. Itu And persoalan dia kan, saya mau tanya lagi yang pasal benda ni. Sebelum murid tu baca, dia boleh dengar dulu kah sebutan? Yes, Oh, actually saya kalau ada masa ni saya mau cikgu-cikgu buat, and then kamu akan nampak nanti dia ada percubaan. Yang tadi tu awal-awal kita ada setting kan how many 3 tu attempts kan. you want. If you don't want, kalau kamu mau buat unlimited pun dia boleh buat unlimited. So contoh dia bila dia sebelum dia submit tu dia boleh playback. Dia boleh playback dia punya recording dia tu kan. recording tu. Contoh dia tak puas hati, dia boleh dia boleh rakam balik. Okay. Adakah yang sudah hantar? Saya berharap ada cikgu yang baca. Okay, it's okay lah. So saya I try to find belum ada. yang mana sudah kan contoh-contohnya. Ini sudah orang written. Kalau cikgu mesti kasih written dulu, baru orang boleh nampak markah orang. Iyalah macam kita punya RPH juga lah. Ya. Kan? Yes. Okay. Dia tak loading lah, dia ada masalah. So hari ni perkongsian kita ialah tentang Microsoft Edge, okay, browser dia, and then tentang Copilot punya ni, yang Copilot reading, dan juga satu lagi tadi tu reading juga kan? Reading coach, and then this one is reading progress. Now Okay, macam you mana see, ya? Mau follow Cik Amira atau kontak kalau ada yang bertanya? Okay, sekejap ya, stay tune. Okay, saya mau bagi tahu lagi ni, dalam dulu dia hanya ada accuracy saja. Dia mau cek ketepatan membaca. But now dia ada upgrade, dia boleh tengok expression murid-murid tu membaca. Dia punya bacaan tu monoton saja kan? Monoton tu intonasi dia kan? Intonasi dia. Okay. Jadi dia ada markah 31 monoton score. Okay, contoh dia kasih highlight lagi mana yang monoton ni, bikin panas saja. Contoh begitulah. So actually sangat rugi kalau cikgu tidak gunakan tools ni. Ya, dia ada dalam D5 secara percuma lagi. Gunalah cikgu. Kan saya mau galakkan try ni cikgu nanti guna. untuk matematik. Sebab dia cakap new maths dia bilang. Ya, ada juga maths. Nanti I try. Yes. Apa lagi? Sekarang maths dia boleh sudah secara AI. Dia boleh bantu tu dia punya step by stepnya kan. Okay. Apa lagi ya? Now kan kita sudah almost at the end of rancangan. I want you guys to go back dalam learning Microsoft Learn tu. Saya mau apa? Saya mau kamu explore. Tentang Microsoft Learn. So this is the Microsoft Learn lah. Bila kamu buka Microsoft Learn,
You just somehow dia akan bawa kamu di sini. Tiba-tiba kamu tak nampak pasal education langsung apa. Ini macam menjual Syah ni, macam gitu kan. So you don't panic ya teacher, selalu berlaku dengan guru-guru. So you go back, okay, type situ Microsoft Learn. Okay, and then dia sudah bawa kamu kembali ke jalan yang benar. Okay, so what I want you to do for this session, I give you 100 orang yang terawal saja yang ada Microsoft, yang sudah daftar ni boleh redeem the code. Okay, macam mana cara redeem code? Okay, actually saya mau promote lah. So therefore kita ada Microsoft, MIEE nomination. Sekarang ni kita buka sudah nomination. Setiap tahun ada nomination tentang menjadi MIEE teacher. Okay, banyaklah kelebihan-kelebihan menjadi MIEE ini. Yang paling penting adalah kita ada community. Kita ada community yang sehat, yang boleh bantu kamu, yang mana kamu mau tanya ke apa semua, kita boleh bantu. Okay, so this is actually the platform for you to gain more knowledge, dan semua kursus-kursus ni adalah training-training ni adalah diiktiraf oleh KPM. Okay, boleh masuk dalam SPL KPM. So these are so many, you can click on AI education, apa semua. So saya mau iklan sedikit lah tentang program, apa program yang dorang buat. Dalam MIEE ini, okay, menjadi MIEE dia ada program MIEE, Microsoft Innovative Educator Expert, and then yang terbaru EDU Insider, and then you can make your school become showcase school, okay, showcase school. Jadikan sekolah anda jadi Microsoft. Jadi dia ada syarat-syarat yang tertentu lah. So I want to emphasize about MIEE sebab sekarang ni kami tengah aktif lah memberi kempen kepada semua guru-guru untuk menjadi MIEE. So ada yang tanya macam mana nak join? Yes, of course you should join. Okay, so I will share you guys our platform dalam Telegram, and you can join my personal juga, Instagram, my TikTok, and my Facebook. Okay, so this is we are starting to guide you guys lah. Sama saja yang renew kah, yang sudah menjadi MIEE kah, yang belum pernah jadi MIEE boleh join this ya. So we will explain more about this. Ya, kamu boleh share, kamu boleh join saya punya kursus lagi. Dia ada question lah. So bila habis yang ni balik ni, okay, bila habis sudah sesi dengan saya, Start sudah buat RPH. Start sudah buat tools-tools yang menggunakan Microsoft Tools, and then dia di sini dia akan show you guys macam mana how to nominate, calonkan diri anda menjadi MIEE seperti saya. Okay, so stay tune. Saya mau kamu join ini saya punya kami punya Telegram. MIEE Sabah. Okay, join this Telegram. Okay, saya share the QR. Okay, guru-guru boleh kasih keluar terus handphone. Klik on this QR, Telegram kamu. Boleh join MIEE Sabah. Okay, untuk mengikuti perkembangan, okay, mengikuti perkembangan apa yang ada dalam Microsoft Community. So setiap bulan juga kami ada Microsoft Call. GPGD Sabah ada buat Microsoft Call untuk mengetahui perkembangan. So call dia tu macam ibarat kita online beginilah, tapi dalam 1 jam saja. Jadi dia fokus kepada Microsoft Tools. Sudah? Boleh saya proceed? Boleh. Okay. Ada soalan? So kita ada 6 minit lagi sebelum berakhir. Mungkin cikgu-cikgu boleh buka mikrofon kalau mau tanya directly, atau boleh ikut yang tadi tu, join kan? Yes. Dan join melalui QR code yang telah di-sharekan tadi untuk sebarang persoalan, dan boleh berhubung dengan Cikgu Tisha Amira lah.
Kita ada Okay, untuk yang redeem 100 code. terawal, yes, redeem code saya share you guys. Okay, macam mana mau dapatkan redeem code ni? Okay, go back to your Microsoft Learn tadi. Ada yang tak sempat masuk. Tak apa, pelan-pelan. Saya suruh kamu buka dulu Microsoft Learn. Saya mau ajar di mana mau redeem code. Okay, you click your gambar di tepi ni. Ini gambar saya. Okay, click on that. Kamu akan klik profile. Okay. Okay. And then you go to achievements. Di tepi ni, Oh, ketiga okay. terakhir. Ada achievements. Dia ada sini redeem your code now. Boleh? Semua okay? Can I show the redeem code sudah? Belum lagi. Okay, saya ulang balik ya. Ada yang ketinggalan ke tu? Okay. We go to profile. And then di sini pilihan yang ketiga terakhir ada achievements. And then you click redeem code now. Okay, I do hope you guys follow up, yeah. So I will show you guys the redeem code. You can screenshot it, screenshot lah, kan? Nanti Ya, baru kamu nanti code baru explore. kemudian. Okay, before I end, ada yang Okay. tanyakan mau tahu saya punya media sosial. Coming soon dalam program kami adalah ARC program which is AI tuition. So follow up lah my media social. Saya punya TikTok sama Facebook account The Mira Miracle. Saya punya Facebook Nurul Amir Abdul Rahman. Saya punya Instagram and TikTok The Mira Miracle. It's So a miracle. yes, so thank you guys for your time. Terima kasih my Ada yang beloved tanya, moderator. perlu Yes. sampai tahap berapa baru dapat generate code untuk ditebus oleh orang lain? Kena sampai level teacher Mira. Oh, jadi trainer lah macam saya. Boleh. Kan. Boleh bah. Gantilah saya. Kita Ada tukar-tukar. yang minta tayang balik tu redeem code. Boleh tayangkan balik Boleh bah. tak? Boleh. Jangan nangis. Okay. Jangan nangis. Okay. So ada 3 minit lagi guys. Ada apa persoalan lagi Yes. Ada sebelum mau kita soal saya? end? Kalau tak ada, kita kena bergambar lagi. Boleh share semula QR code. Dia kata. Boleh. Tadi tu kita sudah hantar. Tim kami sudah hantar tu redeem code dekat dalam bahagian komen dan Yes. juga link kehadiran serta link Telegram tim Mira, Cikgu Mira ada tadi tu. Yes. Okay? MIEE. Yes. Baik. Okay. So ada apa-apa lagi? Last but not least from our teacher Mira. Anything Yes. want to say? Yes, follow up my my media social. We are doing our project dalam progress sekarang ni iaitu AI tuition. What do you call as ARC? Okay, marilah ARC ni akan berlabuh di education kita nanti. So, thank you for your time. Saya sangat-sangat hargai, ini sangat atau petang yang sangat indah untuk tidur. But you guys stay with me. Terima kasih, semoga kamu dilimpahkan rahmat dan lagi bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, so guys, untuk guys lah pula. Okay, cikgu-cikgu semua, kalau masih tak faham apa yang baru masuk, ada yang baru masuk, anda boleh tengok semula rakaman ini di dalam YouTube. Okay, type saja CDL and then type lah siri 116 ini. Anda boleh tengok balik dari permulaan sehingga ke akhir rancangan. Okay, so terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Teacher Mira di atas sesi hands-on yang sungguh bermakna. Isilah kehadiran dan juga maklum balas yang telah dikongsikan oleh admin kami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis dan masa akan dimaklumkan untuk makluman awal para peserta. Mari kita lihat siri ke-17, 117 minggu hadapan. Ini adalah posternya. Dan kita akan belajar juga Empowering English Classroom through Civic Engagement and PBL.
Framework dan bersama dengan Cikgu Auzela dari SMK Bongawan dan saya juga moderator pada hari itu. Alright, jom kita Jom. beramai-ramai untuk sesi bergambar. So, kalau ada apa-apa lagi untuk pemakluman, bolehlah anda terus update. Tengok kamu punya WhatsApp dan Telegram CDL Minta Tabang, Cikgu Minta Tabang. Okay. Alright, jom Cikgu Hazwan, kita punya admin Cik Hazwani untuk ambil gambar beramai-ramai. Dipersilakan. Okey, tuan dan puan-puan boleh buka kamera. Okey, kalau semua sudah bersedia, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okey, semua sudah. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Mas Nurul. Okay, thank you, Hazwani. Baiklah, sebelum kita berakhir, dengarlah pantun daripada saya. Papan pintar jadi penanda aplikasi baru Guru Teroka. Dedikasi guru tiada tandingan, pendidikan maju seiring masa. Cikgu Lok keluar dengan senyuman, sesi berakhir penuh bermakna. Jumpa lagi di lain siaran dalam dunia maya yang bergema. Baiklah, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih semua. Ya.